Bihe byiza aho muri wese tubaye ikaze rero kuri channel mukunda muri benshi cyane, twizereza ko aho muri amahoro. Nta kindi rero tubazaniye uretse kubagezaho uko byagendekeye Miss Ingabire Grace nyuma y'isubikwa rya Miss World 2021. Ni nyuma rero yuko isubikwa ry'irushanwa rya Miss World 2020 ku munota wa nyuma hirindwa ikwirakwira ry'icyorezo cya Covid, abakobwa bose bahise basezererwa mu mwiherero mu Kuboza 2021. Buri wese rero yaratashye, babwirwa ko irushanwa rizasukurwa muri Werurwe 2022, ubwo ni muri uyu mwaka mukuru kwa gatatu kugiye kuza. Ubwo abandi basezererwaga mu mwiherero bagahita bataha, Ingabire Grace Miss wari uhagarariye u Rwanda we siko yabigenje. Amakuru ahari nuko Ingabire Grace yahise atangira ibiruhuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ndetse yanabaye igihe kinini. Umwe mu bayobozi ba Miss Rwanda twaganiriye yatubwiye ko uyu mukobwa ubu ari muri gahunda ze muri Amerika, mu gihe bagitegereje ko ubuyobozi bwa Miss World babwira ko iri rushanwa risubukurwa cyangwa se igihe rizasukurirwa. Ati Miss Ingabire Grace we ari muri gahunda ze muri Amerika, turacyategereje ko Miss World batubwira gahunda nshya y'iri rushanwa. Amakuru rero ahari avuga ko Miss Ingabire Grace yahisemo kuguma muri Amerika kuko yari amaze kubona ko irushanwa risubitswe by'igihe gito. Iri rushanwa rero ryasubitswe mu Kuboza 2021 nyuma yaho abakobwa 17 basanzwemo coronavirus. Muri 2020 ryagombaga kuba, ariko kubera icyorezo ntabwo ntiryaba, bituma umunyajamaica Tony As Singer akomeza kwambara ikamba yegukanye muri 2019. Nguko rero mu byaranze uru rugendo rwa Miss wari uhagarariye u Rwanda, akaba ari we Ingabire Grace wagiye n'ubundi aduserukiye mu Rwanda mu irushanwa rya Nyampinga ku rwego rw'isi. Ubwo rero dutegereje ko azatangazwa amakuru y'aba ngaba rero bategura iri rushanwa ry'ikamba rya Miss World cyangwa se ubarusha ubwiza ku rwego rw'isi. Rero amakuru yarayo ngaho twagomba kubagezaho. Reka rero dukomezanye mu bindi biganiro bitanje. ni Jean Paul Moza.